Sokungithusa kakhulu ikho lokho sesikuza ukuthi umzukulu wami uhlele esimeni esikanjani. Ebeni umzukulu thina samkhokhela. Sinelungelo samhlawule ekhaya kini. Naze nasifuna ngisho imali engango 10,000 wembuzo okugeza igceke. Kodwa nibe nithi nisindisiwe. Mina ngiyazi ke lo mali. Ushina nimkhokhela lana nimkhokhela khona ngikaze ngitshene ngaleyo mali. Abazali bakho kanjani waphela? Angithi wena uhamba ukhuluma nomuntu ongahlali ningane. Ushiye mina engihlala ningane. Abazali bakho phela. Abazali bakho. Kumele aqale kummeze uhambe yokukhuluma ingane. Imake sisi. Kasali bakho. Mana ke futhi uzozayokhuluma nabazali ubaze njani abazali shiya mina kumele ngimkhombise abazali kanjani angithi umfowethu lo bekuyibenzwana yebo laphulelisa angizwa idlana lendida hayi bo ntombazane le mali osuku ngifonela kanti isuke yami wena ukhuluma ngengani shindo demovu ukhulume ngeni le mali ke mina nidla noba uthu nje thula mfana wami le mali osuku ngifonela uthi umzukulu uyagula anti bisuke yaphi lo mali imali okusho ukuthi bongiqambela amanga wena usathapi isipili sokuthi ufonele umamezala ungafonele umuntu enenza naye yebo naniyenza nomama iningane cha ngangiyenza naye lo manje isathu ukuthi ngingamfoneli lona uhleze ethi akanalutho wangikutshela ukuthi angikhulume noma wakhe uyena owakunika iaccess yokuthi hamba ukhuluma noma wakhe yebo njengamanje ke sengifikile ngoba ngiyeza umzulu wami uthi akahleli kahle mina endabeni yenu nobabili angingeni la nokuqalana kweni ngoba vele ubuke ungapheki kwakhe ungaphambi kwakhe ukuthi nanihlangene kanjani mina sengicela igazi lami leli ngahamba ngolikhokhela ngahamba ngayohlawula wena uzobhekana nabazali bakho mina sengicela ukuthatha umzukulu wami igazi lakho liphilele lithole yimi for 9 months yebo leli nabe ngilifakela imali mawungifonela angilwi nawe mawufuna imali angithi ulifakela nini lelo gazi lakho imali usuku ungifonela nini ngoba ngikufakela imali uyenza lo mali njalo imali uyifaka ngaleso sikhathi engisuke ngimfonele ngaso makayo kungathi imali into ayifaka njalo uyifaka ngaleso sikhathi ngicela umzukulu wami yahle ingane abayazi ukuthi ingane igqokani bathi banengane angithi wena phela masithi thina siyafika lana sificalela ibhokolo lakho losikhotheni ibhokolweni noma ngafika la kwaphela ngingahambi nomfana wami ngangingahambi nomfana wami ngangishile umfana wami bakhona nosisi bakhe ababili lo munye uyasebenza lo munye ukhona ingane nje ngahlala kahle nje ekhaya sasingeke ingane siyikhokhele ingane singayithandi ngoba ingane ayihleli kahle kodwa salandela ukuthi ingane uma wayo ubone nini ukuthi lokhu lendolo unyoko uma uhamba izinto ezihambayo lokhu thithi kufanele ngoba nawe wamqinela ingane ngoba incane usufuna uyiqinana namanje sifuna ukuthatha umzukulu wethu baba nengane wena nengane thina ingane kade silokhu sithi lethi ingane phela bongivakashishela umzukulu uthi ma ngizomletha kanti udlala ngami kwale mali ke shothi kuyacaca ukuthi ibingaye ingane baba nimfuna ngempela ngabe niyamlanda umzukulu wami ngempela ngabe imali ngikufakele ubaba benimfuna lo ngabe uyamnaka umntwana yena lo wena ungangibizela uma wakho ngikaze ngidlale noma wakho ungangibizela uma wakho wena ukuthi ingane njengoba nifuna kanjani nifuna ukuthi ivakashe noma nifuna ukuthi niyayithatha nje for good sifuna ukuyithatha for good okay wena ke wahlawulwa ku mama wahlawulwa shadile okay angishada nkosi yami shadile nje nginqothovi umfazi hlele emzini wami okay mina nginesifiso la somzukulu wami bakithi hayi kahle kodwa ma sicela ukuthi ngiyibeke le angithi ubhuti nosisi abashadile kwakumadlalana nje okay watshena wena ukuthi umadlalana kucacile madlalana into ayitshela unyoko le ima ke sisi ngicela ukubuza ukuthi angithi anisazwana yebo so manje senilwela ukuthini kukhule umntwana and kumele kuyo yonke into eniyenzayo nilwele ukuthi ingane ingangeni kulezi zimpi zenu yabo nje mangase iqhamuke manje la ingene inifica ku kanje uyabona isithombe sokwakheka enganeni ukuthi sinjalo so manje
njengoba wena-ke mfethu uthi ayifuni ingane uzoyisusa kumawayo so uzoba wena kahle kahle izokujabulisa lento ukuthi ingane ikhule ngaphandle komzali wayo ngoba njengoba wena ukanje noma wakho so wena uyifiseli ingane yakho lento wena onayo noma wakho njengoba uyithatha wena hayi ngifisa hawu ndodana mina ngingasho nje nkosami ngimxolisele usaphakanyelwe umoya ngiya-understanda nkosami njengomama ngiyathinteka njengobusho ngiyathinteka nje kakhulu ndodakazi angilwi nawe kuphela ubuhlungu uma ngibona umzukulu wami ekhula ngale ndlela nakumina njengoba nami ngumama angifisi ukuthi umntwana ngiphuce ngendluzulu ngiyafisa ukuthi umntwana nawe ube nebhondi naye nondodana abe nebhondi into engayifisa ngifisa ukuthi kube khona uzwano sibambisane-ke ngomzukulu ngiyafisa futhi ukuthi umzukulu akhulele endaweni engingathi angisho ukuthi indawo yakho mhlawumbe ngiyayeya mntanami kuyavuka ukuthi ungumama hayi ukuthi ngiyayeya kodwa ngiyafisa ukuthi umntwana akhulele endaweni engathi ithe ukuba nesizinda ngoba ukubone indaba yasemakhaya ukuthi ikanjani angisho ukuthi ngiyagxeka mntanami kodwa manje sengivukelwa umunyu umzukulu wami kuyasika angimphuci futhi kuwena ngizocela uma ukuthi siyavumelana ngokuthi umntwana umzukulu wami ngimbone ngizocela ukuthi kungenani ke sivakashisalane-ke ungiboleke nami nawe futhi umthathe kodwa uzobe hlala ngicabanga ukuthi sizoxoxa-ke lokho nabazali mhlawumbe sohlangana thina emasayidini ukuthi wara sisi ufuna benze njani bahambe bayoyidingida nabazali udaba noma lungakhulunywa manje hayi ngcono bahambe kudidi nabazali okay wena anything abazali abazoyisho uzoyilandela ezobili ma bekhuluma nabazali ma uyamuzwa kusisi ukuthi uthini kodwa manje into ebuhlungu abazali abazi lutho and abakaze babone ukuthi ingane ihlala kanjani umuntu ohlala nengane wena and mhlambe nabo uzothi uma uyakhuluma ngoba bazobe nabo bekhuluma ngento abangayazi understand so manje angazi ukuthi nizolungisa kanjani lento ngoba into ebalekile ukuthi ingane ikhule kahle ikhule ithandwa ndawo zombili kungabe ukuthi uthatha ingane usufika lapha ingane uyimpunzi uchef yabo ukuthi sifika lapha yasufika ubuza ingane imibuzo emingaka so dedele igaxa la ubuza ingane igaxa zembuzo yabo nawe sisingathi umuhleli nengane la ibhizinesi imkhuba nalo bhokolosho wakho you understand ayikho right leyo imkhuba nje uthi uzoyenza phambi kwengane ingane zamanje ayisalali themba ukuthi nawe uyakwazi lokho abasalali labo ungathi umuntu ulele kanti uvale ihleli lodwa ebudleni uthula ulalela you understand injazi lezi zamanje wema ngoba kunjalo ngempela nkosi so manje wena sisi ekumele nawe ukufune ukuthi ingane yakho ikhule kahle ngiyathemba ukuthi akekho umzali ongayifisela ingane yakho ukuthi ikhule kahle yabo manje angazi ukuthi wena isinqumo sakho sithini napa kodwa bazocela ingane kodwa before ubanike ingane nani boma angithi niyazi ukuthi usisi ngiyathemba ukuthi njengoba uhleli la kuyacaca ukuthi awusebenzi uyasebenza kuyacaca usisi akasebenzi ma angithi angazi ukuthi mhlawumbe uyatohoza noma hayi ngiyasebenza so manje kuzomela ukuthi niqale nimkhombise usisi ukuthi ingane izohlala kahle kunini mani supporta inyanga nenyanga angithi sisi bangayifaki imali ngoba usunako usufonile phela sekufana nokuthi ukubakhumbuza yabo
kumele ndoda inyanga nenyanga ingane iyafakelwa imali. Uma wakho wayengekho the time ula embhedeni. Ayizwa phefumulela phezulu engekho uma wakho ngithi eheneke phela. Sekumele ke manje kuthwaleke ini itshe lakho leli owawuthi umulenza la embhedeni nocatha kuzokwenzakalani.